Evo, sad smo u Zenicu. Gdje smo? U koju selu? Evo, došli ste ovdje u Zenicu, selo Pojske, nastavak Zenice 13 km. Kako je ime? Ja sam Bilal, ovo je moja Supruga? Ubera. Mubera? Anes. Anes Mubera? Prezime? Novolić. Novolić sad. Sad Čelinka. Čelinka. Harun Novolić. Harun Novolić, dobro. Drago mi je što smo se upoznali. Evo, Bilale, hoćete da govoriš o Novolićima ovdje? Kako su živjeli, odakle su došli, šta su kazali stariji vama? Pa evo što sam ja čuo od svog babera Metli, Mahmuta, pričuo mi je da su oni došli početkom prošlog ovog vijeka iz Bugojna. Bugojna su došli. Da, U Bugojna, odakle su došli, kako su kazali vama? Kako mi je govorio da su došli iz Crne Gore. Došla su dva brata. Dva brata su došla iz Crne Gore i tu su... Dva brata, koji su oni? Za to nije mi znao. Znao mi je za ove pretke naše pradjeda što je došlo ovdje da je bio ime Ibrišim. Ibrišim. Da, Ibrišim. Ibrišim Novolić, jer? Novolić, da. Novolić, a drugi? A drugi je otišao u Starinu, on je bio Mustafa. Starinu, on je bio Mustafa Novolić, da. U Starinu, to je jedno drugo selo, jel da? Da, drugo selo. Gdje pada to mesto? Pa to je dole kod Nemili selo. Ne, Nemila, Zenica. opet u Zenicu. Da. Dobro. I tu su ostali i danas dan ima, ovdje nas ima neki 7-8 kuća, ima nas svugdje, od Sarajeva, od Zenice, mnogi su se raselili, ali uglavnom svi smo tu i dolazimo, tu smo. Jeste, pa kako su živjeli ovdje? Poživjelo je se, najviše se živjelo od poljoprivrede. Naši taj babin pradjed kada je došao, oni su rekli da su ovdje došli, pravili su u kuće su pravili, bili su najmali majstori. Majstori su bili, Da. dobro. Pravila je se medresa gore u selovom Pojske, oni su tu bili na izgradnju. Dobro. I se je taj Brišim, on je se oženio ovdje u Poratiju od Halača i tu je ostao. Tu je ostao. Da. I jel vi postavite od Ibrišima? Da, i Brišim, taj stariji je bio i Brišim, mi je otac govorio, taj njegov pradjed, kad je došlo prije Prvog svjetskog rata. Tvoj otac, koji je bio tvoj otac? 34. godište. Kako je ime? Novolić Mahmut. Mahmut. Da. Viđali smo greble. Da, u Pojske. Da. Dobro. On je ovdje radio kao medicinski tehničar, 40 godina, bio je ovdje priznat jedan, da je priznati ljudi. Tvoj otac? Da. Dobro. Tu je bio penzio, tu i da radio. Znači, znam ga čitav ovdje kraj. Isto imam 4 sestre. Jedna je sestra njegovih topava, dole radi u Zenici, domu zdravlja. Dobro. Imam još 3 sestre. 3 su u Zenici, jedna je u Sloveniji. Da, i ja sam Puno narod od naših Novolića, svi idu i dolazu u Sloveniju. Da, i ja sam... Ima posao sigurno tu, ne pa? Pa ima, prije par godina je bilo, nije bilo ovdje posla, ali sad je malo je se popravilo, eto, tamo sam ja već 7. godina. Šta radiš ti tu, ne? Ja sam inače zavarivač, radim kao varioc. Nije sam te razumio to, kakav je to posao? Varenje cjevovoda radimo, na primjer, na ovim plinovodima, naftovodima i to. I su te sače sigbe. A još od Novolića, što znaš ovdje, imaš li nešto da kažeš od prošlosti? Pa imamo, na primjer, evo ovdje imali smo u selu, to ni vidim da nisam sad tim upoznati, Dovalić Muhamed. To je prvi čovjek, prvi efendija u Bosni i Hercegovini, koji je poginuo na bojnom polju u Bosni i Hercegovini. On je poginuo na Ilijašu. U koje vrijeme? 92. godine. 92. godine. Da, on je odmah na početku poginuo. Imam otac gore živ, Mehmedova Novolić, ima gore šehidska česma. On je inače dobitnik Zlatnog Diljana, posthumno je dobio, ima čin majora. Kako su naši Novolići ovdje, kako znate? Kako su poznati oni, Novolići ovdje, u selu? Eto sad kaže, Novolić imamo
Nema nas puno, da kažem da nas ima puno, nema nas puno. Imam jednog Amidžića, on je u vojsci bio penzionisan je kao vojno lice. Kako je ime? Fadil Novalić, ima ime i prezime isto premijer. Isto, a? Fadrović. Gdje živi on sad? Živi on gore u selu, sad on trenutno nije tu, on radi. Pojske, u Pojske. Da, u Pojskama je tu, ima ta dva sina što sam vam I govorio. još Novalića su kazali na drugo mesto, Obra, Obranovci. nije Obranović. Ima Visokovci dole, Lokvine. Ovdje, isto selo, pa na drugo mesto. Jedan drugi Novalić je otišao tamo, pa ima još grupa Novalića tamo. Obra, Obranovce. nije Obranovci. Ovdje gdje smo viđali to. Imamo mi ovdje Poratje. Ha, Poratje, ali to je sve pripada jednom džematu Poljske. Ovo Poljske. se trenutno ovdje zove Han, gdje smo mi sad. Odakle mene baba rahmeti, to je Poratje, 30 onaj. nema niko drugo, ha, ovdje. Samo mi Ovdje i smo samo mi. Naimo. Mama mi je preselila prije godinu i pol dana, baba je umro prije 8 godina. Eto, to je tu. Tako, a babin otac taj Mustafa, on je umro 38. godine. 38. godine. Da, tada je bio ovdje tifus za vladu i svi su umrli. Većina Novalića je pomrla. Ima tamo greblje, ima, kažu, preko 15 Novalića je umrlo. Gdje, u koji U ovome greblju gdje ste bili jučer, imaju ni stare nišani, jel da? I ne zna se tačno. Naš dido, na primjer, nije nikad. U mene je baba ostao sa 4 godine. Ko je vaš dido? A dido je bio, on je umro, znači, 38, znači, on je bio oko 1905. godište. Znači, imao je 30 i nešto godina kad je umro. Naim Novalić, on šta je vama? To su ti od braće, znači, Naim Novalić i babo, oni su od Amidžića bili sinovi. Tvoj dido? Moj dido, na primjer, i Naimov dido su bili braća. Braća su. Pa je se to raširilo sve. Kako je bilo ime vaš dido? Mom dido je bilo ime Mustafa. Mustafa i Naim su braća. Ne, Naimov otac. Naimov otac? Da, su bili ko braća. Ko braća, nisu bili braća. Nisu bili su braća, oni su bili braća tu. Aha, Ali Naim i moj babo su bili od Amidžića od Amidžića. sinovi. To je već treća koja je. Zato vi pitam dido, vaš dido Mustafa i Naim, stariji. Ja. Sad ne kažem oni mlađi Naim. Ja. Naim je didovo ime. Da, ima, Sa Mustafom šta je on? su braća bili. Braća, to ti pitam. Braća. A znam da mi je govorio za Ibrišima. A Ibrišim, čin otac je on, Naimov otac nije. Ne, oni su došli, kad su došli ovdje. Ibrišim još, a za tog drugog ne znam koji je drugi došli. Samo ste to čuli, jel? Ibrišim Novalić je došao. Za 4 godine, ko siroće. Imao 4 godine kad mu je otac umro. A Amidža, šeho što je, on je umro i on je isto umro prije 7-8 godina. Vaš Amidža, jel? Da. I on je bio u stomaku kad je umro. Ostalo je 4 djeci. Uspjela mi je tetka Aisha, Mahmud, moj babo, šeho Amidža rahmetli i bio je Ahmed. I on je zadnji umro sa 16 godina. Viđali smo se. Nema ni njegovog mezara. Nema? Nema, i on je umro 38. 38, tako. I još ima Ahmo, pa za to pitam. To su ti sve imena što si išla uskru. Razumem, Naim. Jes, Naim, još jedan. Još jedan Naim ima. Pa da, jučer što je bio, Naim Kuna. Kako što ste kod njega bili. Tamam, to Naim kažem. Naim dido i Naim unuk. Da, uvijek je se to, Bilal, a tvoj dido ima li Bilal? Nema. Nema, meni je tvoj dido je Mustafa. Da, u mene je baba bio, njega su zvali u onome sistemu, zvali su ga Musliman. Dobro. Hvala. Nešto drugo da kažete? Hvala vam što ste nas Hvala došli. vama što ste me ugostili nama. Ništa, opet. Opet, Aj selam kažete svi Novalić.